Perché vai per l'iniziativa del Pievel nominaziuns dallas deschadras federalas e dals deschaders federals en ina procedura de sort, iniziativa de giustia. Il Tribunal Federal ha 38 deschadras federalas e deschaders federals. Oz elegge il Parlament las deschadras federalas ed ils deschaders federals per ina durada de 6 ons. Per regla vengono las deschadras federalas ed ils deschaders federals actuals reelegits. La Commissione Giudiziala del Parlament publicescha las plazzas libres de deschadras e deschaders ed examinescha las annunzias. Sil suenter propone ella al Parlament persunas adattadas per l'elezione. En sia cerna resguarda la Commissione ultra dallas qualificaziuns professionalas era volontarmein ina repartiziun equilibrada dallas linguas ufficialas e dallas partidas politicas, ma ella po era far attenziun d'auters facturs, sco per exempel la slataina. L'iniziativa del Pievel inoltrada vuol che las deschadras federalas ed ils deschaders federals vegnan nominats in futur en ina procedura de sort. Per quai votainus ossa davart l'iniziativa. Se l'iniziativa vegna approvada, vegnan las deschadras federalas ed ils deschaders federals nominats in ina procedura de sort. Il Cussegl federal installescha per quest intent ina commissiun politica specialisada ed independenta. Quella decide chi che partecipescha alla procedura de sort. Las persunas ston avair las qualificaziuns professionalas e personalas necessarias per l'uffici. Ellas na ston bec pli vegnir reelegidas mincha 6 ons, ma bain restan en uffici fin il pli tard 5 ons suenter la pensiun. Ils dettagls davart la commissiun specialisada e la procedura de sort ston vegnir regladas en ina legia. Il Parlament può rilasciar las deschadras federalas ed ils deschaders federals sch'els han violar reglas fundamentalas una pon bec exercitar pli lur uffici, per exempel per motivs de sanadat. Tjenins en ils arguments de las aderentes e dels aderents? Las partidas deciden chi che vegn elegi. Il Tribunal Federal è trasquai memia dependent della politica. Candidatas e candidats senza partida ne vegnan bec elegits. La pertenienza ad una partida vegn validata pli ferm che la sa vida professionala. Il sistema odierno sotminescha la fidanza en decisiuns giudizialas independentes. La procedura de sort è una buona alternativa. Tjenin ed ils arguments de las adversarias e dels adversaris. L'elezione in una procedura de sorte in geo de fortuna e per quai non democratica. Il Parlament resguarda una repartizione equilibrada dellas opiniuns politicas, per quai accepta la popolazione las decisiuns giudizialas. Se la partenienza ad una partida è conoscenta, diventan las tenutas de las deschadras federalas e dels deschaders federals publicas. Se ti vols che l'iniziativa de giustia vegna acceptada, votescha yeah. Se ti vols che la vegna refusada, votescha na.